Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Menteri Jongkatana District Council Affairs ka Sarkar Jilla uba Hamlet Sandoling ubadang sushimti thamai ban pek ya kani katana ula keno bagi kenrum kenram haga sensyar ka khadar ki balami hagi Autonomous District Council ka deina ka jingle hi jongki MDC haga jing keren bat gilat pathai kubor haga khat lai tarik urumpang arjar arpo hadien ka jingbati kam thamai jong menteri ramba ka Jilla uba Hamlet Sandoling ulaong ba watla kamdei satya ya ka sarkar bakan tuklar halor ga jingya thau Executive Committee haki Autonomous District Council henrai ga depat ka kamram jongki MDC bakin don ka jingkit kli ha ga jaka ban shim kabu ya ga jinglong jingman ka sensyar khadar tang namar ga jingbum don ka ain ka bakhang ya gi MDC ban kentiap na ka wei ka kanhon sya ka wei pat uba Hamlet ula karpar ru ya baro ki MDC bakin penne ya ka buram bat ka ikhtiar jongki Autonomous District Council bat bandon ru ka jingkit kli kum ki nong mikmat bagi pait ba ki lapun kup ya ka bor bat ka ikhtiar ki kendrum kenram ki bami hapo ki council hi kembang ipet ni de damaki hi paramaki ki bapun kumar kemne gi de maki hi ki bapun kumar ti ka kumar buruk kami de nak MDC hi dia nak liang kejungi wala da nyem nam lak tempat interfere kam kejungi mondo ke isi junu berilam ke isi junu berilam kata kecong kaki dak liang kejungi ka jekerpat marba nanglong disi minister batma jekerpat dengan kelomba MC ken persang banora biang ya ka burom ya ka ikhtiar bergerul jokat council bakum kalau mata kenika burom bak ikhtiar council iko bakal dengan ada anggut ya ba ki MDC da bro ki lai tu ki MDC kasih jantia bar garul Autonomous Council ki persang bene ya keburam berbentak ke kharang pa ka council kan chakri namta ki pai ba jong tekstil ka jong ka jumam dan jong ka an ka ta anti division law ka de ka we ka pa ta pa ya ji kam jong council kaba kajing emi na koi ke parti wan chen isi na koi koi kata kali lupa berkong kosong ndai giri pan sthu pada kum kilomi kaman kaba din dari ban nim dei than ban le ki kaba kipa iba kilo ji sine aki bar pa iba we lo jit ki ne konsi pa per yong kam per labi dan apok isi benar ko isi re kajing terkam jong ki po ka apok ke konsil kata gari ke ban penuh dikajing kepak juga kalong ba kadam itrak tan la kerja saja pun di bakal mata mo pilihan isi spampu we tu ita kita kalau kepala kabar pedang ya ka mandi ke bau pai ba urjit bat ka ba ari kalau ba ki MDC kelong kat ba kelong ru persang ban mintin ya kata ke burung ke baga diskonsil kadon ke betak crowd namta bantai bersendur ya ka jurisdiction joki la kalau apa Hills dan Hill pada apa Garsul Sukumju mar ka bakadu hi kalau mau pai ba apa pe ka joki muka ban pe ka tu ka ketep sen tu stol ka sim parti da ko parti mar kani kam mora ka cim tana dari ka bakosan ni kalau ba ki problem ka ba kidon kini ki lai ki EDC ka juga kalau welcome ban discuss ban keren ba ban persang ke gelat nanti yok saka ka kala berharap nanti ke problem pa kidon bagi lag joki diskusi ki joki mereka assurance kana mala panai re lang welcome dan forward india kedu india keren nang mata kumnu ban page ya taji apa ki kidon di ngarup on itu pi ba nang sakot ki officers ke bagian persang ban review ya ki long cuman di council di marba anak syu dan manen ke kam rak satenya manong bania tunjuk board bagi council bar government terten kamdai tana ni ya kuat bani terlang bar council lu kejon la jong ke banta ya sarkar di dalam jong ke banta dari ba kamu sutra isu kolom begini terlang differences kidon di habangi kedu pada ngilap ban sarau ya taki differences ki jungi ke dalam zakari ke hasil seru kan bar kuat makan
gini pega syai ka yim besar bidang pram ka ai ka judgment ka bakum no tiga saya kenal ni cepat ke ya po ya kini ka Sales atau most council saya tak tahu syai kini di gini pej kai ka rai pemi ka yim besar ka bidang pram tang ta pada ngasio ban punya ikan bujungi lara kita ko ka so ka bujungi